Whaatala whātu talafola Radio Samoa le nei tai au malo le soifua o tala o le nei fo ias wharaile. O le sau o le malulu ma le alu I lunga o tangata mamai, o tau au ina le iloa e whale mai au kilani po le ale me o le awhai. Mo le mau whale mai te tele, whaapea au nanga I tua I totono au kilani, le toa tele o ngase anga I atu ona o le vairusi a awhiai ma nava ma fua mai le malulu. Mai le toa tele o tangata mātutua ma talavou, o whānau iti lea e moli mauina le ti ngā ina I lea awhia o whatawhata, o manava, whaapea le pneumonia. I le asonga fua lava ia te ua mai le counties manukau, e o atu I le wha se lau se fulu lima ngase na o atu I le emergency, wha atusa I le tolu se lau e masani ai. Wha asolo mai ai I le whale mai miron moa, te ua mai ai le ai o ni potu awa noa wha apea moenga, ma o le ana tonga fiti ai le se fulu tasi o pepe I le vaenga o iai mea te alo o whanau. Te ua mai ai e whai o le popole o mātua ona o whanau, a o le au whai ngaluenga fo I le tau wha asoa o moenga ma potu, ai po o ai a tau fia a o ai e toe o I le whale ona ua toa tele. I tala mai le whale mai o tamaiti au kilani le Starship, o le tūlanga lava fo I le tasi o lo moli mawina, ma o sa wai ma le wha manatu ina ia lava le ono sai, ai mai se lava o le umi o le taimi o lo wha tali ai. Pe a wha tusa le nei tausanga I le tausanga ta aluai, e le ito a tele wha apea whanau a fia masalo, ona o lea sa tele ina nonofo I le whale ona o lockdown, e tusa mo moli mau o le sui o le South Seas Healthcare, Dr. Andrew Jan Mau. O lea ua mai a whaata atia I le malo, le aso malo lo fau wha o popo, e wha manatu ai le matariki mo le isi tolu se fulu tausanga o iluma. O le aso lua whao iuni o le tausanga asa o le a amata wha mamalu ai le aso malo lo, ma o lea e fōlinga mai ua wha o popo ai le isi long weekend I le kālena. E ono fe sui ai aso le kālena e pa u I ai, ina ia o ngatusa ma le kālena Maori. Ai po lea lava le aso e pa ui ai, e ta tau lava o naso malo lo le aso wharaile. I wha amtalanga mai le malo le nei wha ai unga watali ai le talo sanga mai le komiti fau tua matariki, le ana wha atalo sanga ina le whaia lava I le aso wharaile ina ia umi ai le taimi, e mafuta ai a inga mawhanau. O le a mata I ulai malo ia le ulua isi itanga o benefiti na sau male paketi o le nei tau sanga. O le ulua iaso I ulai lea ua aloa ia I le lua se fulu tā lafa au popo I lunga o benefiti au tu I le vaiaso. O le vaenga mua leo le si itanga o benefiti I le vao le nei tau sanga wha le tupe, ma le amatanga o le tau sanga wha le tupe a sau. I se pepo whamtalanga o lo wha iloa I le Minister o le Social Development, Carmel Sepuloni, o le nei wha upoponga wa manui ai le tolu se lau limas fulu lima afe tangata New Zealand o lo tala benefiti, ma o le afe soasoani ai le tuititi o whanau o lai le mativa. O se wha upoponga fōu, e tali tono le malo o le ato e wha ata amilo ai lava le tupe I tono o le tamau aingo le atunu, ma to e wha atu lai mai a fiango le koviti. E luas fulta la leo wha upopo ia ulai, ai se furu lima tā lai toi tuu iai I lunga I le masino o aperila o le tausanga fōu. O se whai unga I le o fia I sui al pāti le act, a wā e fōlinga mai, o lo ti ngā ina tangata New Zealand o lo ngā lulu e wha atu pele si itanga o benefiti, ma o le ātili wha o popo ai ma tangata wha lango I benefiti. Silia ma le fitus fo lima afe tā lala I tā lafo se tasi o ngase watu ua le atu nuele I tutongia, ma o lea ua wha maangalo, o lea ua fosi le wha lea o ngā ino le pili le tina saina, e le pūlengo whale mai wha itu mālua Nelson, ona ua ia tu ua le atu nuu. O le vale masino Novema luafes fulu whama au kuso luafes fulu lima. Le ana te lea ina asiasi le tina saina le whale mai Blenheim, ma e ui o lea sa tutongi nai pei meni la iti. Silia ma le tausanga le ito iai sa isi pei meni. O le whai unga le pulenga wa whai ele mai a whai loa ele vaenga o lo au ina ai tā lafu. Ua tu ua e lea tina le atu nuu, ma e le o iai fo ise inisi ua e tutongi ai. E ui o lea u wha maa ngalo e tusa ma le whai unga le pulenga o le whale mai whai tu malo, fōlinga mai e ono toe la langa mai I lunga, pe a toe maua I le lumanai. Tala muli, wa lea la vata tali le taimi e whai aitu I o le koviti, ma o lea ua whai ai lava e nisi o tangata tala penisiona la tau lava appointments. O le whautuanga o lo iai mo tangata I le kulupu tolu, e whaatali se ia wala au atu le fō mai. Pei ta I fōlinga mai, e le o talia ngō fie e nisi o tangata mātutua. O nisi wa le fia ona e whai o le fiu e tatali. A o le ua tele na mautala wa uma ona whai atui o nisi o wō ma ainga. O le to a tele o tangata mātutua o lo o whai tio o I lato e au mau I Taranaki, ma o le ua fosi ai lava leo I le whale mai e whaatali ai. A o sa wai lea tala, ua to e wha malosi pūlenga o whale mai e whai tu malo au kilani tangata I ono sa I pea, ai aua leo wha malosi I whale mai e au noa mani appointments. Tala naul tai au manuia tele le nei aso.